Right, abusia ma memo adwona memo akwa baba bibia awhwesa adwuma de efi aha aye kodie TV uko Facebook a ye wo ho sanso so na uko TikTok a ubehu ye wo ho YouTube ni na no aye kodie TV ho na wo na wakohwe na wa follow yen ubia na wa like page no afeso no dwuma de wo ho bia no betumi a share na afoforo so no ehu ensempa ekoso ene menu ade ahia yaba abedi nkomo na wochwe ensam dodo na ene koso ewo oman Ghana mu ye content and video no so ensam no edoso ye fama no fo ho ewo ho dada system ewo ho ba bibia ensam no ebi efa na ba ko a egintre ha efa ye nua be ma bia din edi Jacob ma wuto Adjalo a wo hwani mfie na obenya mfinhia be ye aduasa emienu na oye ndwumtuni a otu nyankopon ho ndwum na abrantie babu na otise ni husisi ne ho so na waje ne kra afiri ne nsam na ni wuonu mu no ensam dodo na ene eboboba abrantie ne atwire krata eto ho die nti a osusu se ewo se waje ne kra edifiri ne nsam na ene enkomo a yebedi ewo se adwuma de so na meno kasa empanimfo ene kan esese isifu anko bepo na efro eba no so nti me no kasai wo he ba bia me wo yi a me wo kwade heba store Reverend Aje kwade ono ene yo pan kase a sa adwuma ku oda no na ye taate nka ehwe no e won tentan fidie no so na me personally de oba online a che eni nti na me se metwa toa no e won adwuma mu eni nti no na adwuma mu e na nne me no pen kase aba ensem ekoso e wo man mu me pese ono nso na dwenkyira e wo hu ni titiriu eni abema Jacob mawuto Adjalo a waje ne kra afiri ne nsam eho enkomo eni nti me ko pen kase aso eye na me nchia no misa sani mpom ti se na afi so no die nti a oba online a che no one mahwefo eni ho nkomo ofayin mo ajo e mo ababa e na mpom aye abade adaroma wata di efata medase e ba pili kana edinu sugu ho we aje project ti ba se na wodat ata position bi o e de mo na ya akola ya bani obi anta agitagi wa o ya o kudi mpula woni sem edinya tomata de na o ma chiwa kida gu anga na de kudi mpula woni sem o ba ti ye she o ti ba mi yo bi na bi ti na ko entinu operation ena watin kan ye be din komo we de na enkoma nu be di efa advantage report na we to Adjalo se na o ti o ko tin kan video so advantage we bi a o ti nya me mo njom sure wa je ne kira afili se eno komo ana ibebi na reto kan online che online ye bia no ba hai no progress ni fret that on fra is say you be din komo so bi komo papa bi no na nsem bi e bi no on pese on ko kan to ma hine ni asante ni na nsem so bi ye say aso no mi ni sinya nto ba zana na wa chere mi ma mi fi bu na ma ba fira asante na ba fi do ku ma se na mi ma mi ji futi chi na yi na asante ne bu na ya nto ba o so ko kan se nti me ba online kura bi na chere mo bi se ma se bia ma na ko fa mo bi nya asem enti me nenkasa enti mi onu me din komo na me na be do ma hene ni asante na so na ma so rafa na bukofi na wo chas o ba na obi o yale bia ba na wa hedo enti nti ma me ma online yesi bia bibia alright enti no Reverend Aje kwade na watin kan Reverend meba na me no adi komo efa asema ene ye bedi mu komo e okay for the sake of my enti no na ma ya kwa akopɛ abrantie ni dwumadie ne ndwumto ne na hofama se de etie na ansa na no ene dwumadie eye kwadie group of companies ene so masen a ene mi di dwumadie de bra ye wo kwadie media institute ho no wo ba gyentetie e won sem twira dwuma newscasting editing reporting ene afi program hosting this joking ni nyina no ye bi e wo ya na so ye kwadie hebas ho no ena enei meneo ewa ye di nkomo wo ga adibidu agodo bia de kochi eba ableman se wo ga chipe wo be mu se afidie nwoso bi esi ho a ho aka de wo ho
ɛno no sɛ nipadua no woba a yɛde wofa mfidie mu ɛskane nipadua no na yɛahwɛ ho akwa no baabi a kyimatoɔ wɔ no na yɛahwɛ so de ama waduro yɛwɔ kɔdeɛ construction ɛno no wo amanɔne wode sika ba yɛadwuma no mmara wɔ ho nkratasɛm nyinaa deda no kwan mu court ama yɛ krataa ɛno nti yɛngye wo sika yɛmfa asɔpae na no wakyenkyena yɛntɔ asase yɛnsi dan sɛ yɛfitia sɛ yɛaba nsoro ne nyinaa no yɛdi ho adwuma ɛne sika ho ɛden ɔhwɛ na wode kɔma obusuani a obɛdi na yɛayɛ no abusuasɛm wontumi nkye no wontumi mmu no ɛsiane sɛ deɛ yɛmmo no no yɛnsum no ɛno nti no wopɛ dwumako baako a ɔyɛ try and tested na wobɛtumi de wo ho atwe na ɛyɛ kɔdeɛ construction ɔmo ɛna wo ne ɔmo ɛba abɛdi nsunsuansoɔ anaasɛ nsawɔsoɔ yɛkyi akwan ɛwɔ takyiman ɔboa mani school mu hɔ anaasɛ fanti newton ɔboa mani school mu hɔ sɛ wopɛ sɛ wofrɛ adwuma wura na wo ne no di nkɔmmɔ a ɛfa kɔdeɛ institute kɔdeɛ media kɔdeɛ hɛba na kɔdeɛ construction ho a ahoma trofo a wobɛfrɛ ɛyɛ 0554 205 335 0554 205 335 ɛno nti no ma yɛnhome so mpɛnsuo no na mahwɛfoɔ ɛnhwɛ aberante a ɛnɛ yɛbɛdi ne ho nkɔmmɔ yi ne video kakra yɛba a reverend na yɛde nkɔmmɔ no atoa so. Sing it together to him. Hallelujah. Lift it up, everybody. Hallelujah. The Lamb of Messiah. Hallelujah. Everybody, lift your hands. Hallelujah. Uname boafo. Utumi iswo. Wadoyasu Ema ume Unyame boafo Utumiswo Wadoyasu Ema ume Enya una Watimi free of all sansam. Come on, come on. Enya una Everybody, uname boafo. Hey, samedi waya namidi aya, nami etiafo. Ona Masaya, odo Yesu. Emawo. Abusia manema o akwaba ensan enfa emela dwumadi eso. Megidi sɛ wo a wo fi a wo hwɛ me saa bere wa hwɛ aberanteɛ Jacob Mawuto Adjalo a bibi nti wagye ne kra afiri ne nsam ne njomtoɔ na hofama ɛwɔ nyame mu ne video ni megidi sɛ wahwɛ reverend afei deɛ back to business yɛnua yi agye ne kra afiri ne nsam na ɔbɛgye ne kra no wɔtwerɛ nwoma to hɔ na nwoma no mu ne sɛ yɛkenkan a ne tɔfa bɔ mu no wɔ sɛ ɔkyerɛ sɛ Philippa mfie mienu ɛbɛn na brabɔ olivu nyinaa no ɛyɛ tiasiawuo ne senti ne sɛ yɛde mpanyinfo mɔnuma ne ntɔsoa bolika no testicles wayɛ mu operation emienu enti no yɛnyɛ adɔptafoɔ na yɛadwen ɛna ɛbɛkyerɛ mimi susu sɛ ebia Jamila osusu sɛ ɔntumi nwo na fɛdi ni wo di afɛn na mu nti yɛ ni am agye no kra afiri ne nsam the first question maybe sao sɛ reverend obi a wuti na nsomase na wo nyame mu na wo kyerɛkyerɛ owuo ɛyɛ solution to onipa ɛhaw ana ya titi bi a yɛnam mu. The answer is big no. Like I said, David, and just a big no because me my try Gano the programs ne na dey online and some I can do a candidate there. Although me said name the baby, but from the look of things in letter or church only a man for some more kana yeah just what to be. Say ubenya problem now because a problem no until uka ku die. Make I say man the last thing obey okay. And maybe promote that. Maybe mountain that.
because problem be a very as a solution. Okay. Problem be a as a solution. Eh, beer, na umiza ya nenya mai. Okay. And now time nelson. Okay. So time was so now umiza ya ne ba. Obe you free. Okay. To the bompa na me catch say, mo for say bompa so umiza ya mbra. And I say nipo ba bom ama we carry cross no omra. What I say. So uka say eh beer ya your operation yenu enti wo brewa sitinem and then to working with their to me a wrong decision and I branching to me a wrong decision if that is so a wrong decision. That's I know a Reverend Adjalo there and then no aging for more. If I knew Jacob Mauto Adjalo, you and answer the crowd what a feeling send him. Reverend say, hey, yeah, or you'll be up to John, Yamimu John, directly or indirectly, or cancel at the traffic. So, and I'm all what to what disappointing followers. And they can say, because, oh, and yeah, it's not puppets preaching, and a Kenya Miasam. Make us a gospel artist, and now gospel musicians, but Mukwa Kenya Miasam, they say, who must on them, that's in the 10, 20, 50, 500. The preaching asa. okay. Only say be a online, and I've ever a TV, no be a TV, and I've got a radio, no be a TV. But one tone you say, or two numa a such a nipa, but to me such a nipa more, or two numa a young crunches a man, a she nipa more than me. Okay. Because nipa na mice make us a chance, so you 30 no or you told them more. Maybe asa, but most of the day in, day out. Even so, I am numpoa. I'm a new babontia. I got some no chirima. Okay. Yo, Nanampa do no ZK my, well, because you're tinning, but you wounded that young betono, but you're tinning. Okay. So, also, you're new to her. The videos in you more yet the online every order. Okay. In Chirima, you never be. But so, that's a problem, Binti. Oh, you or cry everywhere in some and your good decision. Okay. Although problems are a unipa, but my thing is, I was say, Anka Oka Bibi. Okay. A true and also chirobi. Okay. Eh, being so ye can, we don't know. So was so much chirobi and a nipano, and tuna to pa. That one, Nipana de more. Okay. Nipana may in from. So almost was so much chirobia, and now, or dear Shannon, a dear cool room say. Once we dear more. Okay. Because Naka never papa when the moor, a fena bia, and ye see from one better swabber. Again, you never better swabber. What I say? Aha, and to know, sad decision no take here no. Me, dear, I'm not happy. Okay. My ninja who say, Utusa and Amon. That's Reverend Adjalo. And I'm a man sign now because you can now, will be a twin a man home John dear, or was Safwa or the robber in CAC, and a Safwa. Na yenya be man edem CAC engineer na software engineer ba bia okokoye programs engineer na busua odam engineer and afei ne girlfriend a ono no ti engineer jebetumi akase sa ko ya me bubo di nyina o ma disappoint ye ni ana Somehow min bremu ononko a omo obodi ni nyina brem ni bi beko ho because me nim ni software o hye na se. Okay. Ono so kra me blame ni kakra. Because oko Bible school a you will be a friend of psychological prophecy. Although e bia na want me anya sa course na fine. And anya school bia na yes course. Okay. And come say na ejina puppet social no. 50% no psychological prophecy. Enya honhom na de ma, enya nyame na de ma. We learn it. Okay. Something psychological. Okay. And ye chirel. And by all means no be sure be about psychology. So okay, psychological na o pa chire. O say make us say adwinimu. Okay. Utimi adwinima obi. Okay. And I say wetimi ahwe nipa diana who say sintobi. Okay. I mean who said I've been putting me pin but no fan challenge. Aha. Utimi hwe nipa na hu bibi. E won ho say ade we ekoso nipa we brabo. That is psychological. Okay. So I was say anka omuhu. Okay. Say omuhu ye ne kasae na wante ase a omonka fra se maka ne sa. But omo hu so ananka e was omuhu. Okay. So omo hu so omuhu ye no omukan na still a jinsamu a both
asɔre sɔfo ne girlfriend so kora me brem no kakra because wo de by all means so be bɛn no so ɔsesa ɛwɔ sɛ wohu and moreover church no elders ne asɔre mpanimfoɔ ne asɔfo no by all means obi a ɔto nnwom sɛ wɔ asɔre deɛ sɛsɛn bi ba ne ho a mu bɛ sɛ muhu and two operation no ɔkɔyɛ no ɛwɔ sɛ no so mu doctor no kora ɔyɛ operation no so kora me brem ni kakra because wobɛyɛ obi operation a o psyche okay o psyche nipa ne first make a friend of mine na obey operation onko do ye no omo psyche na doctor ne ka chane say ofi India wa ye nipa be 10 and 11 operation BNC ye okita good record ninja ye invite ni so make operation to o psyche na afema na for to no that means wa bani pati bi e wonu mu no doctor na yi ko okay doctor na year pie enti se doctor na o yes operation no want me ansake no iya e de sansu so be bre nyina okay and the two ye operation wi a eno so e wo say ye sign cycle okay so why an operation e wo sabe ni shuam mpre asembe na wo kan kire no oba wo ne ti asembe na wo kan kire no although one state so oba na tete na o ha no but wa boni din that means obi a ono na sosaware wo that person na o sitam bia motivate no sama we no ani omonam no omo ye ahuro ni awo enti yesra mu kita ya mu kita ye so e wo se ko ba no so tam bia no ben no sisa e ba e wo se wu kunu pa na o be manete no so what not from 3 months going bia sisa e ba na bra bo pe bi kra o ba bi o very smart to the point say 3 days no what na sisa e ba o be nti wo saba no so no wo so I was say a question the reason why I went to me answer I couldn't the reason why I optim go far Jenny cry free in some san I was saying na yehu na I was say anka busua no so ben bra sa situation na wa komu no operation at was some pinu oh e won sure mu de enye easy the possibility say e bia on no kura no e high nti e say tambia mo ben no na mo ne kasa no ben ne kasa ena namfo a mo so ya aware of the situation no tambia mo man motivation say e be ye e be fa sa ne manema na that is the reason why I thought that street guys no they are very good more than the IT on them okay say street boy ena nkaya ni celebration na ogodo abosu we dey anya hwe ye be fa onua we dey forget then anya mintimi ye bibia ya mintimi I forget it street boy but who say ye the only test on them oboko ka di hungo na say ya ye to show prenu na obetumi awode e ke na obi unia ba say obetumi awode wo si nipa ne te ho na odi ya obi ebe ma letimi agine krafili so you never be why ha agine e wa soro ho no mate anintini eno e Reverend Adjalo de na ene no edi nkomo e wo Kodie TV so ukwa Facebook aye ho ukwa TikTok aye Kodie TV sanso so na YouTube na no aye Kodie TV na me kai wo ye adwumaku upese ye bo wadwaton de hu dawuro edema wa number me de ebetuja na number e da screen ase no wo fra Kodie TV mpanimfo ebeba waso ye ba bibia wo no se wo se yetuka edeba je betuka aba na ya be video wadwuma tie wo ye bia no na ya bo hu dawuro e de ama wo se no so ene ba bia bia se ko no eye online ena bibia nipa na ofa ne smartphone a de ode ye no eye bibia obebe videos na wahu se wonso no wo ho eni ti se wo ye school se wo ya yar sabe adwuma de bia wudi no ya to yan sa afro bra na ene ye embedi dwuma na obehu se after se wa bani ya bedi dwuma no course ebeba ene se de wadwaton de ebekọ no wa obeka se Kodie ye niwa no ye hwe ba bia ene nti no ya aboa ama wonso no udwuma die etume ekoso afema mensan kwa na mene Reverend Adjalo entoa ye nkoma twetwe no so Sharonson Jacob mawuto Adjalo a waje ne ka afiri nsam ho nkomo na ene JD na eha eye Kodie hebas na ene matwa to pankase a mene no edi nkomo Reverend uji di se obi a ohwe ye nsadre ekwati bia bia ye nua Jacob ekomu bia
solution Sure. okay Then nyankopɔn ntumi da bia etufo nyame tumi ade nyina so say ebia oye ba be ma panin akora na wo hwemia the mechanism say bibia nyame tumi okay ebia na otam na nso ye there is time for everything ebi kura na nyame nke nyame be fa no so pejasi isi asore no se problem a wo mu no 2025 me ma wanya ba so so wanya ba me wanya ba 2025 okay nanka ahye wiase nyina ni munyam but so 2024 waje kwan what I say waje ho kwan ko nti ase wa play ne bi sure remember kra wini so oh very young guy yeah oh so ye young boy now to bibia e bre okay bibia e bre say otam so a otam so na me no obi din komo e na make say Obama America for former president yeah she age onya e obedi president okay otwa ne 10 years nyina wie esi form still no onyanya age a Donald Trump anya ni bi oh okay Obama time bantem ne Donald Trump time nyama na emum Donald Trump so ba wiase eja Obama okay enti emfa ho ni age a wo obia bibia e bre akola bi bre besom ne amana yiskani ne panyini bi bre nso ye panyini bi nso bre betimi aso ne na akola bi bre nso ye enti bibia e bre alright enti nya botere ma ho so ko situation bi mu aminua se yare awo aware de na ekoso adwuma sem ni sikasem de ekoso bia ebia enima nsisi so ma wo no wo bre na nso ye yes Israel for that to ho twan Messiah so beba omo bre Messiah na bre nso ye enti omo guso omo twan so bre na de nya so a na me obekasa enti ni misrew se problem bi e da so bia no e bre yes ayi okraman ene osono na omtifie ba akom na kraman ni sono tifie no na kraman go boss no amane se menyem na sono so ka se me so menyem busumu nyina nyima bom oh busumu nsia na kraman yawo busumu nsia foforo san be na kraman ya san yawo kraman na wumienu kraman wumienu wa 12 first wa 6 second wa 6 na se kraman yawo 12 na sono 1 no ma ba mo ye da so nyem kraman se men sira kwa we afna we de na dai ase minya ba menye sho so nyem ni pa fam na be ka se fibroid o de ne fibroid ne da ye mo yare na osono ka che ne se enye yare menyem de ntia be de na cha emaye me de no ni patue sika bepe wow me de to foma asase wo so me de ne se e tware ka kwan mu a ka gina ema me de twam ni pa fre chiri bepe me de ne se ni pa behwa omufa phones ni cameras e be ye video picture wow powerful be wo de no wow 12 obi ntue sika bepe wow 12 e tware ka kwan ma ka betumi abon ka ni nyina wo de no obi amfa camera e mesi so e me video be me de no se tofoma senchire ne enti nyame manache na wasiesie no na waye ne kama ansana ode aba so e bia o tie wo de na che se acha nya botre okay nyame siesie ntia se osiesie wi a mere ode beba makonyina mpatu mere dabi nka the problem beba enti die odi kan no bra sister manenko okay wo di akire he ye kwa fuma no pa mumu ntena gura so da ye kwa fuma no pa ye dike kwa fuma no pa 5:30 no ye ko bai hasuo yes ye ko titi nkonyam what I say ye na ko bai mu kwan mu nsuo no na mo di akire oh yes na di kan ba fie enti no se bibi ni a wo di nyambotre hasuo kwan nim di odi kan no mane titi hasuo no no titi hasuo no ko wi a wow so bi anye enti wo de so bibi na che wa brabo ma nya botre se menua no se ka ne e na mate se opo ye ne hu bibi a aka babe obi ma ka ko hwe na maka chen se chamai ye study ma ho nya botre abira nso bia nesia na obrebe so nesia utambe so next week utambe so next day utambe so wow bia next hours no utambe so enti nya botre
na butere kura emma we young boy we young girl na se wutie me e bia problem bi na situation bi ikoso na okase kofa adura no ma mini aba atro no nye solution dabi wo de di hu komo kire obi di hu komo kire obi kire obi a ususu so betumi aboa what you say di hu komo kire obi na kanim to nyum bi se ye kan asem e kire badwenma sa ye di enkomo e kire nyansafo ye kan ya how e kire obi a obetumi aboa ye no pre eni tini wo hwe sa abre ya how no de ye ni payinko ade enye de na ebeba sure eba kwana wo fa so approach no ene na ye the issue man pere wo ho enkotwa wo nkwaso sane reverend kan ye no bibia e wone mmere nyame eye mmere ene enna ene odidi ni djuma wo de ebeba me madi kan ya mame nko ete se hyen no ka no alodu wo kwan so obi betima di kan but all no obetumi kura konya accident ne tie betumi akopai bibi betumi akosi be hu se wo a wudi akire no na wo po wudu be po so a ka kese ne ketua no betumi akontent maja kese no ye boko no obo be po no wie na ye yi ka no mu ne ma be hu se kese ne no doso e chan ketua ene ma ne cheso kwan so and it is abrabono obia ene ne die and it is how bia unamu enka wanu adu asofo no amintu omfo kakra okay ye wonko bi wa Sunday ma e wo se hwe omu yi okay drummers omo mbo ntwene singers omo mtonyo okay omo guitar cameras e wa Sunday obi omo mu di djuma e wa Sunday e wo se yitu omuka okay I'm telling you asempa e wo se yitu omuka bosome every month yitu omuka because yes of for your GP so for be other master branch and no bosome so GP but you know what obibo drum you say adomache de na so for no nya adomache da obeda so for enti sample for no they need to be paid reverend komo we ye be she that but another topic omu hia say yitu omuka okay because say ko ba say young boys here now Sunday yentu omuka niema be bo mo so no although abrantie wan kasikasem e won kreta ni man husikasem de but obi so ko situation bi ma yesi ade tia me kasa me di be wo mu no ye won go fo bi mo mo bre omo bre wa obotwene kama ye jano kwa otu nyom kama owi akọ esinya won de adoma chede na chano misum be jina nyam de adoma chede na chama me preach me jipe ali nyina wo so waso ni ko jina ni mu na card shakora ye beka ho asem ne mpa wase na ho fa ba bi obetina didi mo amutu nyom wasole mo bontwene wasole yentua ka munyai hey sure every can be mo yentua ka munyai meba wasole ai yentua ba ye hwehwemu ho yentua ka jai mate what I say adena ya meka hu bi ye nyina ye nima bi wo ho a in fact enye okay asampa o okay obi be gina camera achi atwa obi be fa twene aboko obi be je awuso nkasa ne twene ne tonyum ewi a na eja no pa safo no kura mpo no omoka ho na ma asori no wie mu di o mu ni wo kura hwe asori no nkoso because you do mo musa so ma tuduma ma obi ansa oh so me ya futu na me de maminu no masofo enya brante ne wuo no ntia be oto nwom wa asori ntina me de no e ka ho se me no masofo omo omo di djuma ma no entu omo ka e basa ma boys ni so ni age e onyamsum mate enti no e ha e Kodie TV online ko Facebook wa yo ho TikTok ya ho sanso so e na YouTube na no ye wo ho a wetumi afolo page no afa ye programs na ye no o like video no na afa wa share na obi foforo so no anya bi ahwe ye nyina bom na ye pagya Kodie akodu pampanso na me fa kwanya so ntumi san fere wa tuma bi a wo ye no o ba na ya bo ho dawuro e di ama o numbers a egu screen ase no wo de sa numbers na wo de ofa na ofra ubenya Kodie group of companies omo director afa no ye wo Kodie Media Institute ye kire sentwerefo ema nipa ade ema omo be sentwerefo enti newscasting editing program hosting dit jockey ni nyina no ye ewe na so ye wo Kodie construction a eno no ye sidan say ye sidan ema wonto say we do sika ema ye na ya to asase ama na ye sidan asiw ho no ni nyina ye di hu djuma ye wo Kodie heba ha na enne na beto adwuma wura me no eti a ye twetwe nkomoyi
maba ha idea memfa bo baako director memfa bo baako enkunu ma mizu ene say Ibrahim anko mountains na ba yeti won ka chenti ame bobo pia wo e wo adwuma mu manya ba ha idea ma ye ni kwade heba so enkomo kakra na matiefuo ane makofo ye ka se kwade heba ye de nubra ene hahama ene sayare ena ye nyusu bruni enru ene sayare ena ye o machines a ye de check nipa BP yo we a we ye de check amanfo babia e wo se yare a e koso yes kanini nipa duane nyina ewum ye de free e bia sura copy from trim a copy as your liver said your liver function at here it's the two so be liver function and no it's no be a liver is near man e wono they are treating him e dia mano na your bones baby ya ehia me pa nowadays no heavy metals say you call heavy metals on no ma no na ya e de you can say also be no eba sa heavy metals no say ye scan no we say na say ekoto baby a ekoto danger no it means say oh also nipa we no probability say oh also na wanyan kakra bi no high because ni nyina the yellow ntinu won get ready for also no ntinu na ye wo say o yo ba na be ma e be hwe say de wa wo mu nsam tie be ma hunsuo ho nsam say de etie na wani nsu na yo problem na ye wo ntinu say de edi akoba moja di afusane hwe say stroke ba e bia bi obechiro ni na yesisi ni ade obi opeba bi oni be ma da na moja nsu no sensane ni nyina no ye ho ade a ye edema amanfo se de be ya onso ubinya ba dia to na so na yare bia no afidi we becho say yare bia e wo bia na afidi becho sense wako ba bi na yaka kire say e bia yare asumasi be ya tra ya enko e so ba na yenso unse ye hase no forest no wa ha nubrane ha ma de ye fa no kwa na ye de sa yare bia da so no wo de offer number na da se na da so na bo me mane say yare we na me yare say e wo say me mane wadu a me mane wadu na so far as ayakoye spiritual person media say ko ba say yare no ko ye sunsumu yare a ifesi sunsumu na ko ba say ye hunam fam yare so a ifesi ni hunam fam and so obi di ni yare be ba ha na wasande akon stroke no stroke make say 99% no ayentoma judo na ayentoma na sure na ba ku bi na ya ondidi ye ni ade a otinya stroke man ye bebre to edema na nenu se de ba wiase adu no obi joge ekra na ato yare ade ama wo uyo ba nkan wase sana manema no wanya gono oba white syphilis ni ade ni nyina no o say man wadu a ye be man wadu ama wonso ho ato ye nim yare pro e da so o de boy amane surely ye be akopɛ ho adu na say wo say obegya ye be mo obegye wo say ye de man so a ye de be man no bit say twere eno ye man na aduru e bia obi o start enya mental problem and adam e ba say e bru 2 years a jana ho emfane mba na de twere wato jama eno so jana ho emfane mba but apart from that no stroke the other form team kra obi team the number and now so invite here you be ba behwe no na fe just start e de amano machines need to high no mobile clinic into the engine pa anto ha nti say o say ba fi a ye be ba fi na ya ba behwe na say de ahoto be ba bia no de ahoto de aba ye nim yare kro e bia wo abruchiri na organ na otie mi ma asem enkoyi ko kuma tu yem honko ade ko kuma tu yem do bonsa ani say ya bi kra me kire wadru no ofon so na wa akopɛ na fe wa ye wade na onso wa ye bi ma me da se anything no e director of that code here herbal clinic ano na wate ne kan ono aso no penkasi a ene ni din commercial nso oye nyame nipa ntine reverend Adjalo de ene din ono a
and a group of companies or yeah ne coffee buy. That is African Lodge for more meeting. Sure, Namepa 2024 October. Na November, last Saturday of November, yenye na kwa kushia Kumasi. Na yekusia kwa yebe faso ibi nyeska. Hey. Oh, skanya ye adwuma ne yenye ska. Obi say lodge over say bia mukum nipa mu num moja ne ade ese omo boa. But we ya ye koi. Ya friend NDC for. Ya friend Cheddar. Ya friend MPP for. Say omombra mechere kwan ben e na be fa so e binya contract every aban ho o say you will be to say school nta the SS for the year omo pami your school feeding program omo de aduane ko your school dan omo sisi your gata omo ye car sign gata speed drums me ye road contractor me ye plan so kan ho nti drainage gata ne bumping and a minor road da and ni na no metimi contract ne but big road na me set na intimenji so we register sa ye be chiro kwa me so obenye sika e dey film nti bi o yitimi ka say e bia Techuma secondary school ana say Konfiam secondary school ana secondary school we ye pe e bia gari e bia 100 bucks ana e bia ye pe contract ye be say de contract we ma obi buna hafu ya nyina SSE wo ha no sopra omo sopra omo gale sopra omo bayire sopra omo we anakopam we omo ntale mo omo sa contract e na nya no gwa your contract ni be na wo so ye kwa kusua how I bury the contract every government in ho so NDC bo MPP bo Cheddar na be bo PPP na be bo e di jinam yaban aba de be ba bia yaban na aba entinu hu seminar e na ye kwa akoye e wo Kumasi entinu wani je ho say oni e be nante a number na da won nso betumi afre na fe ya nante abum na waba seminar ni bi wo bia say oye kuo ni bo onye kuo ni bo ye ma okwan ma basa seminar ya tun sa frɛ MP fo mienu na panimpa ohwe Cheddar party no so ya tun sa frɛ baako ɛwɔ Kumasi so no so meka sankyere kwan be fa so a yebetimi anwe ne contract afi aban ho na afi yo kwan fufuro bi nso wa yetimi ye adwuma ti de meka ne ye kwan fufuro a ye fa so ye adwuma enye sika eno so ye bekyere ya tun sa frɛ dura kontinhini na odi asempa ntwabuje na mantin chidom hini na anim danso ono so yaton sa frɛ no na Gianna ono so yaton sa frɛ no ye na akasa na oso ni Ghana but obeba enche ntinu titru for do na oh titru bebre na yaton sa from say omombre adwumadi na ase na yeguso invite akesefo bebre edeba adwumadi na ase enti say when you so on African Lodge for Benantia problem ni obetumi aba na afin so we ekuo ni ba na o come across this video and so obetumi aba na meeting na we frɛ opani oda wano Accra aye father Kumasi aye ofata Techuma aye yo 3 sectors northern sector central sector and southern sector northern sector na aye miankasa na mehwe northern sector no and minima na central na Kumasi ofata na southern sector na ya Accra father obetumi afrɛ no na nchimu bi ho no waje entinu sana African Lodge so ete said the amount for bitage ye no moja ese na de ntrole sel yeah omom ati movie no na ye sa de na ma akaka ntie soro mo ara entisa Darasa medase enti order for ha Kwade TV eno ebehia ebedi nkomo ye di nkomo efa ye nua be ma Jacob mauto Adjalo abrantie ya ne hutua ne ho so na oye nwumtuni a otunyame mu enjom na ne nyame sum koyie na osi bibi nti ohu ne ho se oye tiasiawo be ye mfie minu atwamni na wotwe oje ne kra firi ne nsam etworo krata ato ho eno ho nkomo na me ne Reverend Akokranana eba ebedi ye me so me di dwumadi ho chia me din ade Akokranana kwajo ampoma ye do besi ha na otwe dasene ye besan aba eno abedi nkomo foforo bye.